Nakabapan pa wa ulan lade bat umat syakben bau penyeso eladi syakan National People's Party uba Gabriel Walang loang bakum MLA ubami khmat ya Nongstown constituency syak yang darba thawan gejela kwa baka constituency kan saadin. Kini kejingkran uba Gabriel kala long ha kejingwan penyeso eladi syak NPP ha janmiet joko khat khandai tare unai lar arja arpusau ringkat uba Charles Marngar MLA ka Mawhati ba Dr. Celestine Lingdo MLA ka Umsning. Habakran pensaya ka daw bo wanya so NPP uloang baklam kita gi armod ki MLA unom la banwan sa ka NPP bagajing wan jung ka long halor ka roy ka par. Kasukuman dengan rapid sini sir, the other side NPP and the other side are all Congress. But today they have come becoming one and joining. They are still far now, but they will join together and someday. Kasukuman kajiwan kajumahan ni. Karena kita ada berkat di konstitusi. Kami berkawan dengan tentang berkat lagi. Yang ia juga ada banyak. Kat kami isni di nandok. Kat kami isni ke kami kesal kami. Nasmo lemah ya dari ku lagi. Bangan cu shop kami bangan cu ni. Nasu ai ya kadang bangan dari opposition. Nampun apa lagi ini nampun apa. Nasu ba kalau makok. Nak benda cuma nolong tau memikir. Kadang kata kalau berkong sama, ayah berkibrit ben, ayah berduduk keren, keren. Ya kejiwan itu cuma apa ni semua. Anda hawa kalau kalau konsumsi, kalau don kam, ya kalau ikut don kam be, ya kesokan. Bahkan jika jidon tu nak mengiskan, jidon nak mengusiam, minister, deputy chief sal, armut. Nangis siapa kejuan yang hanya kan anton klaim, buat ngananglah bang ayah kecil sekali berkamba ya kan Nongstown constituency, buat ya district West Kasili berlaku. Nawan ini beri tempat berway, bila don lupa ke meeting, kawan terus buat pilihan mediation di berkat, mengalapan kecil itu lagi, mengalami lagi pengacara pengawan sini kau kebiayaan menyerap Malaysia Pasar, buat ketika sur kau makihi kita scam dengan masa puai hari mentah. Reklam kaji munjur lang jom indokit kam, pacu kita ibarat Nongstown. Nama anban tam marway, nama kajiwan marway kalau kalaban orang muslim ya parti. Ada kajiwan lang baru, karena pengklaimnya ke parti dan menyetskap, dan minamlah menjom hadi election di bangsawan. Karena sir, I'll come here to serve for the public and at the same time to serve the party. I'll do my best. As I've been in the Youth Congress before, I'll do my best to perform in us and NPP family, to strengthen the family, to work the party, and to make sure that we will win in the 2028. Nampak keren sipun, ada yang ngiskan, bahkan senang keren berdipres, hari ini GWG badonkan. Karena semua yang boleh kuliah ketika lah nak mendapat semua. We are open from today onward. You can ask me anything. Why I join in the NPP. Kuar pembantu yang baru lagi nongkit kamjong ke NPP. Boleh sibuan babi aikat ketika yang sofa jompi babi ada lang mentah. Yang sekarang kejingdon kejumlah karena pengklaim ke parti, partnya yang terlibat bah ke parti, bagi pun nolong, bagi pamus ke parti. Kaya kalau PUI ke NPP bagi orang Muslim, nangit kejingdon kejungi kan berbahar ya kan parti. Bak kejing kulai bakar pandai, kerana ia kini perlu cuma armut. Kelam maki dengan nama penjual di sana parti. Kulai sibuan Charles, kulai sibuan doktor, dan kelam maki armut dengan nama penjual kami. Bak Yuma, bak ayah kejing sekali berkabar kejang beliau terkasih lagi kejungi. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai kirasyon jong menta ubnai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini kijing bam ki bangi juba man kasngi, kikta ya kakot kakya kajongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba kijing bam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet kaphat jongi.
ladang ibami ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phar jungi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman Henry ba uni ukau 45 dan jiga dai kumno. yo iya ka jingtei ya kamet ka phan ka jungi nak jingbam ka bangibam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngen ngat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya